Денес тука со нас е Атила Бартиш, ќе го промовираме романот Крајот, исто така во рамки на програмата Креативна Европа. Ова е 155-та книга во нашата носечка едиција Проаза, во која што значаен дел имаат и унгарските автори. Геза Чат, Иштван Еркин, Карафија Тошоја, Ноеми Сечи, Петер Надаш, Шандор Пап, Зигмунд. Сигурен сум дека сум пропуштил нешто. Еве денес го имаме и Атила Бартиш. Унгарската книжевност е многу богата, многу разновидна, многу возбудлива. Уште од првите страници на романот Крајот заведени сте од леснотијата на неговото перо. Мислам, навистина изненадува како тој раскажува со еден крајно ноншалантен стил, сосема опуштен, растоверен од онаа идеја дека реченицата мора да биде полна со тешки зборови. Ја знаете онаа пуста желба да се прикаже некоја строга интелектуалност. Тоа кај Атила го нема. Значи, тоа е неговото искрено расфрвање со мислите по хартијата освојува од прва. Сваќате дека снимате работа со еден човек кој што е растоверен од комплекси. Тој имал нешто во својата душа, во своето срце, во својата глава, седнал и истото го напишал како приказна, онака што би рекле од прва, како што му дошла, седнал и пишувал, значи не размислувал за тоа каков впечаток вам ќе ви остави. Тоа Атила отвора еден многу интересен момент, една теза која што ни е блиска, ја читаме во повеќе книги, особено на писатели од овој регион, а тоа е прашањето за идентитетот. Во вакви мешани општества, измешани религиски, етнички, по секаква основа. Прашањата на идентитетот, кој сум јас, зошто сум, дали и до кога сум ова што сум, и во овој роман се и тоа како присутни. Каде почнува идентитетот, каде завршува? Што сме ние? Дали идентитетот се формира со нашето раѓање? Дали го наследуваме како категорија од нашите родители? Го стекнуваме низ образованието, низ општествените околности? Што е тоа што идентитетот го дефинира како таков? Az identitás tehát az a legérzékenyebb része mindnyájunknak, tehát gyakorlatilag a szexualitásában és az identitásában lehet legjobban megsérteni egy embert. Mindnyájunknak megvan a maga identitás története. Nekem megadatott mondjuk így kisebbségiként élnem nagyjából 15-16 esztendős koromig. Annak az összes tapasztalatával. És akkor most nyilvánvalóan a nemzeti identitásról beszélünk, mert még ezen kívül rengetegféle identitás létezik. Tehát sikerült Ceausescu ideje alatt megszületnem Romániában magyar kisebbségiként. Ez nagyon egyszerű lenne, hogyha azt látnánk, hogy ez mindenkiből nagyjából hasonló reakciókat vált ki. De hát ez nem így van. Tehát alapvetően attól a pillanattól kezdve, hogy valamilyen módon sérelem éri az embert, és bizonyos helyzetekben ez ugye könnyen előfordul, a legszélsőségesebben reagálunk, és utána ezek valamiképpen rögzülnek. Атила Бартиш, покрај тоа што е извонреден писател, негова голема љубов е фотографијата. Активно се занимава со фотографија, има и бројни изложби во Унгарија. Ке видите дека на корицата на насловната страна на страница на оваа книга се наоѓа еден фотоапарат. Тоа не е случајно. Главниот лик во романот, Андреш Садат, исто така се занимава со фотографија. И се чини дека овој лик, всушност, светот како да го осознава низ фотографијата и дека своите емоции многу повеќе ги изразува преку она што го слика, отколку што ги изразува вербално во односот со другите луѓе. Па би го замолил Атила да ни каже нешто околу тоа. Elég nehéz megtalálni annak az okát, hogy
hogy ki miért pont azon a nyelven tud a legjobban beszélni, amelyiken beszél. Azt tudom, tehát én csak önmagamból tudok kiindulni, és azt látom, hogy nekem mindkettőre nagyon nagy szükségem van. Tehát szükségem van a szóra, egy verbális kifejezésmódra, és szükségem van egy vizuálisra is. Tehát miközben az egyes szám első személy ellenére még véletlenül sem önéletrajzi regényekről van szó, nem teljesen véletlen, hogy az előző regény, a Nyugalom, az valamilyen módon az íróvá válásnak a regénye, a vége az pedig a fotográfussá válásnak a regénye. Azt látom csak, hogy ez bennem ez a kettő ez összeér valamilyen módon, kölcsönösen oda-visszahat az egyik a másikra, hogy ennek mi az oka, azt is soha nem fogom tudni megmondani. Атила, како тој ја доживува љубовта? Зборувавме за ограничувањата кои што системот и државата ги прават врз поединецот, како контратежа на тоа, тој тука ни ја презентира љубовта, дека таа е движечка сила, која што навистина ви дава крила, ви дава енергија, ви дава поттик и во најтешките животни и општествени околности да го дадете најдоброто од себе и да успеете. Која е поентата која што тој тука сака да ја презентира преку оваа маестрална игра помеѓу Сават и неговата љубена, честопати брутална, исполнета со многу неизвестности, и дали љубовта и тој ја доживува вака како што јас ја опишав како сила двигател. Јас навистина го прочитав романот и навистина не сум убедена докрај дали ова една приказна за еден општествен систем кој што е победен од љубовта или пак една љубовна приказна која што е потисната од прангите на системот. Hát ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor nincs ilyen üzenete a regénynek. Tehát a szerelem egyszerűen úgy van jelen a regényben, mint az életben. Az, hogy milyen rendszer veszi körül, milyen emberekkel történik, ez gyakorlatilag ilyen szempontból számomra másodlagos. Tehát ott van egy irgalmatlanul nagy erő, azok a szerelmek, tehát hogyha tipizáljuk a szerelmeket, tehát azok a szerelmek, amelyek mondjuk erőt adnak, azok engem nem érdekelnek. Az se érdekel különösebben, hogyha az elvezet valahova, segít valamiben, engem egyetlen egy szerelem érdekel, az, amelyik a teljes megszállottságról szól. Ha valamiről szól ez a történet, mármint a szerelmi szára a könyvnek, akkor az pont ez a tökéletes megszállottság, amiről lehet érezni aztán, hogy az ember beleroppan. Ez nem biztos, hogy ez viselhető egy életen keresztül, és ebből menekül ki valamelyikük. Hát ilyen szempontból ugyanaz a helyzet vele, mint az alkotással, tehát vagy valami olyasmi, amivel nem lehet szembe menni, mert egy picit tőlem független. Hát arra vonatkozólag hozhatok döntést, hogy elhagyok-e egy országot, vagy nem hagyok el egy országot, arra vonatkozólag soha nem hozhatok döntést, hogy beleszeretek-e valakibe vagy sem. Ez viszont nem ment fel egyáltalán a felelősség alól, ez benne nagyon furcsa. Ez nem ment fel, tehát az, hogy ez egy tőlem független erő, az még nem ment fel a felelősség alól, hogy miként bánok ezzel a történettel. De mondom, ami számomra igazán fontos belőle, az a teljes megszállottság, ami hatalma alá veszi az embert. Aztán ez ugyanúgy vezethet egy alkotói élet kiteljesedéséhez, mint ahogy a teljes összeomláshoz bárhova vezethet.